Ngithi ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike i-video bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphise i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video esiyifakayo. Sikubhekela ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kwezimnyama i-Orlando Pirates ke engena njengamanje kubikwa ukuthi ke ibhakabhaka selirenewe i-interest ngomdlali ogijima as i-right back lapha kwiPolokwane City lapha uThabang Maduduthi. Orlando Pirates kubikwa ukuthi ke umdlali onjengobandile Shandu i-contract yakhe ngeke ivuselele makushaya ke isikhathi ke sokuthi ke i-expire lapha ngenyanga kaJune ke. Orlando Pirates ke ifuna uThabang Maduduthi njenge replacement yakhe ke lapha ke ubandile Shandu ukubonakala ke engathi ke uxinwe ama-injuries kuyona ke lapha ke i-Orlando Pirates ke. So i-Orlando Pirates ke ifuna uThabang Maduduthi from lapha iPolokwane City ukuzovala ke isikhala sakhe ke lapha ke ubandile Shandu. I-Orlando Pirates ke engeke isayivuselela i-contract yakhe ke. Yona update engiyiphethe ke njengamanje, like i-video usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethele ke ama-transfer news kuyona ke i-Betway Premiership. Okwamanje ke i-video yethu ke asibambe la, nisale kahle.